ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kemacaprang Career Guidance berpenlong na keseng kisamlang puli ka khasi Student Union Nongstoin Circle. Kebelan ni harut lightly kesian penlong yang bela klik dekat education cell jang keseng kelapoi no sya kepukun. Haketika program geledan haduk kumbasis pak ngol kisamlang puli na kathan Nongstoin kebelawan menyeshim benta ha kabak layo jengi kairu na kiru syampang. Kebekin thup na kitnat repair halau kebun kipang keben aji mentoy kisamlang puli bikin tip bat syampang kumno benjit ke jeng puli ke bakam syajrong. Kenika program ke desi benta ni gijing persang jong aseng ban kentiu ke samla puli ke dong kathan ki bidang ya chakmat bekin yo ke jinang jing start bapaka ba bekin nangla ban ngam kham jeliu ha ke benta kana bekin ra syajrok ya ke kedan jong puli puthi bat ruha ke imlang kasalang belahir asan kumno ki ya chakmat kumno ki yo kam mi shukwa be ala shay la puli school tamun yo kam be nimtet pat chano inle rekilong belan bok begidan kini na samla sim kia wala dang i hapo ayu nimyo i ba kata publicity kata media long bagi penong hidup ni program dari ki pelong akata rukom bahkan long jai bahkan long akata rukom ba ngila to influence na do na po kanang ba imshu ong ba shu ni taman show kan long ba pani bakita dal sisa ka timu Teng nilai ada ke teng juga apa ni? Dalam juga teman show tu ni Facebook, Instagram, juga post kini kita ngerengi yo pada bahan kalian yang kini samla juga KSU kisim kia bantu. Wanra nak kerja temu bapa, kerja temu keba tax chai jika deh. Di kata mak, di kenal bah ini ke film kenal yang ini kesini, film aku play tu nak sekolah ini. Samla KSU operation kia ni kan. Atau pada schedule kita bahaya kita IY kita music system speaker aku gini bentar. Saya siapa yang begini? Kita kamai dengan ni. Kita walau rekam batbo kali ini rukam ni dia rekam po. Dan tadi kita tiba tray kam kibu furniture, kibu kitukan. Kita kita entrepreneurship. Kita kikam iba pila batray mapinjeng kikam na kijana jo. Mo tengah nakalang office jumi ngalu batray yang atahi. Betul di kibriyo. Kipon na kikam. Ada kibo kidukan dan kam bisa begitu kimar dia. Ni video tak bisa. Parlimen pa. Kira deh sertifikat dia kira upload di ke my school do ina optional pedal di tetapi om asal bisa kan bukan sekam ya kadang-kadang kan ya kan lagi nakalan office but di place aku kalah kita betul Prime Minister's Employment Generation Program kemudian ketika scheme PMGP kibangi nakalan office di tray menyerap di kemudian kibanang kio ada bodoh kipin pada transaksi kata Kadang nasihat sisi, bagi Yesus tu pelan yang kalau wei copi, hakan tu berhenti berpikiran, kadang berpilah balik dengan ski. Ketika ski bahan kam ejam, berpi pilah berdaya ni kerja job, saya ni kam copi. Ketunka jini ini mah kenika program kaya Arab sebun community kena Nemal kaya Arab ini baku no bangin build up career jini bun bagi kemalan tinggi sebut beriu bet bang ko di kata tang man yok tulok ndrei akan ni kelong kajin kaya ni baku no bangin let sekata kasap bangudan nang bangin yok ban benhun ya kemisim ngadiru ke career bangin di benjit mingkong ai kubis pun ya ki ka KSU kepala penyanyi yang kenika program kenika por keba laksa subhai ni kum ki school na school ban na pen bain wan hakin program ban yo snyo ban tip khambai ka career ke jongi kumno bangin le bat kumno bangin tip ban le ya ka future jongi la sai layo jeng sibun sepang kibaya dai sepang career ke jongi ya sekman
dap da kerja sekolah bani snow ya kami kerja baki sab jami kila ban persnow hani akan kerja kum na sekolah kit long shisha kerja mentau ya ni kat na sekolah ban man snow ada ni kat ni kerja kai kat kom kerja sham jangate na sham ba kani ka program kalong very helpful nadu kipor nadu kila isi for the past 3 days ngelawan akan ke program dengan sebun kerja mentoy berbun kila dengan English sebun ikan KSU bagi la penuh ya kan ka program ban ko ngai khublai ni de na school ya district presbyterian higher secondary school te khublai ni ka seng KSU bakalabu ya kini ke program o chisha kalong kabayad bek bat kalong kabajob ru na banta jung kina school o bat chisha ni layo shibun kijing bentoy na kani program tingi ai khublai kerpang ya ka seng KSU bakalabu kini ke program na banta jung kina school namar kadang day kapor kadang biang kapor ni na banta bangin yo ya kini ke program bat khublai shibun ublen kurku ya ka seng KSU bakin nang jaj kena penjaj prangin ya kum kini ke program om tang hai kene kapur bamtan dai nang ni shikmat kalon ka bas sultanat shisha kantam yani kina school kibrang khirasan kibrang non kam ki jinan start ya education te ni leyo spoon ji kai na sarjini kibala grand spoon ki grand yani spang ki police department spang ki entrepreneur bar spang ki banking sam te kanu minap da kejing ke sukman ke kraw ya ublay terakerat blak li ni kene kalat kalti bangindon kum kene ke program warada yo tang sistem bro kalong ke berangkam yang ni we ang raya bintoy sibon kang nakabanta kalaway at na din adin yo kam ka babyang na amde ban pansulong kidu kam mo ni dewan padha naduk mentah kadang ret nang ban tanong ka habis mo ni hidup saya sini Ah!